Aya ngaya ni amashusho yerekana abaturage ibihumbi n'ibihumbi bo mu gihugu cya Iran ubwo ku itariki 18 z'uku kwezi ibaye bari kunamira umunyapolitiki wabo witwa Ali Larijani wari umaze kwicwa n'igitero cya Amerika ndetse na Israel. Ha muri uku kunamira uyu muyobozi cyangwa se muri ibi birori byari byahuje abaturage b'abanya-Iran mu mujyi hagati wa Tehran, bose bari gusakuza bagira bati urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Amerika, bakongera bati urupfu ku gihugu cya Israel. Ibi ngibi kandi byabaye nyuma y'uko umujyanama mukuru mu by'umutekano w'igihugu cya Iran ari we Ali Larijani. Uyu nguyu kandi akaba ari umugabo ukomeye cyane, hakongera kandi akaba urutirigongo rw'imigambi yose y'ubucurabwenge bwerekeye umutekano w'igihugu cya Iran. Akaba yari amaze kwicwa mu gitero Israel yifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kugaba mu gihugu mw'imbere. Uyu mugabo akabipfiramo. Uyu munyapolitiki Ali Larijani akimara kwicwa, Iran ntabwo yasubije mu magambo gusa, ahubwo yanasubije mu kwihorera gukomeye cyane, aho buri gisasu cyose na drone yose bohereje mu iyataka ryose bakoze kuri Israel ndetse kandi no mu bindi bihugu byose bitandukanye, buri gisasu cyose cyari gisobanuye umujinya no kwihorera gukomeye cyane kwa Iran bitewe n'uko bari bamaze kwicira umuyobozi ukomeye mu by'umutekano. Iran ikimara kumenya yuko bayiciye umuyobozi, yahise irasa ibisasu birenga 100 byose bya ballistic missiles ibirasa mu mujyi mukuru w'igihugu cya Israel ariwo Tel Aviv. Aho bino bisasu kandi byahitanye abantu bagera kuri 2. Aba kandi bakaba abantu bari bashaje bitewe n'uko bari batinze kugera mu bwihisho bwagenewe kwihishwamo mu gihe cyose umunya-Israel wese yumvisha igisasu cyangwa se yumvisha ubuduha, cyangwa mu gihe cyose ababonye impuruza kuri telefone yiwe imwereka ko babashije kwatakwa n'ibisasu bitandukanye biri kwinjira mu kirere cya Israel. Aba bantu bagera kuri 2 kandi babasha kwishwa na bino bisasu byo kwihorera kwa Iran kuri Israel. Hakaba harimo umugore umwe w'imyaka 70 wasanzwe muri etaje ya 4 hejuru, agasangwa yapfuye bitewe n'uko yari yabuze ukuntu amanuka ngo ajye mu bwihisho. Iki gitero kikaba cyarahitanye n'undi muntu wa kabiri wari ufite ubumuga nawe bwo kutagenda akagipfiramo. Ibi bisasu kandi bya Iran nibyo kwihorera bikaba byararimbuye cyane cyane bikomeye mu mujyi wa Tel Aviv, kugeza n'ubwo byageze kuri sitasiyo ya gari ya moshi yitwa Tel Aviv Sevidor Railway Station. Ibi bisasu bikaharimbura bikomeye, bikahatwika, n'amagari ya moshi yarahaparitse menshi akangirika bikomeye. Si muri Tel Aviv gusa kandi harashwe bitewe n'uko no mu gace kitwa Beersheba naho harashwe bikomeye. Gusa muri Beersheba hakaba nta muntu n'umwe watakarije ubuzima. Ibisasu bikaba byarangije ibintu gusa bigasenya n'amazu byonyine. Muri misile nshyashya kandi Iran yakoreshaga ku rugamba arizo misile kandi zigezweho kuri ubu ngubu, hakaba harimo misile ya mbere yitwa Sheibar Shekan. Ikaba misile kandi ifite ubushobozi bw'uko yabasha kugenda cyangwa se kuraswa ku ntera ya kilometero 1450. Ikaba kandi igendera ku muvuduko udasanzwe wa kilometero 19,500 ku isaha imwe yonyine. Misile za kabiri kandi Iran yakoresheje muri uku kwihorera kuri Israel, akaba ari misile zikorerwa muri Iran zitwa Emad, zifite ubushobozi bw'uko zabasha kuraswa mu ntera y'ibirometero 2000, zikagenda ku muvuduko udasanzwe kandi wa kilometero 17,000 mu isaha. Izi ngizi kandi zikaba misile zifite warhead cyangwa se umutwe wazo uremereye cyane, bitewe n'uko zo zikoranye n'umutwe ubupanze y'ibisasu biturika bigera ku biro 750 byose. Tugiye kuri misile ya gatatu Iran yakoresheje muri uku kwihorera kuri Israel, akaba ari misile yitwa Kadal. Nazo kandi akaba ari misile zifite ubushobozi bw'uko zabasha kuraswa mu ntera y'ibirometero 2000, zikagendera ku muvuduko w'ibirometero 17,000 mu isaha, ariko zo zikaba zifite warhead cyangwa se umutwe utwaye ibiturika ufite uburemere buhambaye, aho buba bugera kuri tone kuri buri gisasu kimwe cyonyine. Iran kandi isanga yihoreye gusa, ahubwo yese yongereye yihorera kuri ambasade ya Amerika iherereye muri Baghdad, umujyi mukuru w'igihugu cya Iraq. Iyi ambasade kandi Iran nayo ikaba yarayoherejeho drone za gisirikare zikayituritsa nubwo ho nta muntu n'umwe watakarije ubuzima nyuma ya kino gitero. Ku itariki kandi 18 akaba ari bwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel, nyuma y'uko Iran ibashije kubihoreraho, nabo bakaba baranze yuko bagomba kurasa ku gikorwa remezo cy'abaturage ari rwo ruganda rwitwa South Paris Gas Field. Uru ruganda akaba ari uruganda rutunganya gaze nyinshi, rukaba uruganda kandi ruherereye hafi y'inyanja yo mu kigobe cya Perisi. Rukaba uruganda rwatunganyaga gaze y'umwimerere, rukaba rwakoraga gaze ingana na miliyoni 700 kugeza kuri miliyoni 750 cubic meter za gaze buri munsi. Iyi gaze kandi yabashaga gukorwa buri munsi n'uru ruganda, bikaba byashyiraga ku mwanya wa kabiri mu ruganda rwa kabiri ku isi yose rubasha gukora gaze nyinshi ku isi yabasha gukoreshwa n'abaturage. Amerika ifatanyije na Israel bakaba barabashije kurasa runo ruganda, nubwo kandi Amerika yari imaze iminsi yaratangaje yuko itazongera kurasa ku bikorwa remezo by'abaturage, nyuma y'uko ku itariki 16 z'uku kwezi Iran yari imaze kwihanangiriza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibabwiye yuko bakwiye kurwanda bo nk'abasirikare bakarekera kurasa ibikorwa remezo by'abaturage, nyuma y'uko Amerika yari imaze guturitsa ububiko bwa peteroli ndetse kandi n'inganda za peteroli zari zerereye mu mujyi rwagati wa Tehran mu gihugu cya Iran. Uru ruganda kandi rwa South Paris Gas Field rukaba uruganda kandi rwa Iran rufatanyije n'igihugu cya Qatar.
bitewe nuko bino bihugu byombi byari bifite imigabane ndetse kandi n'ubufatanye yerekeranye na runo ruganda mu gukora no gutunganya gaze. Igihugu cya Qatar kikaba cyabaye icya mbere mu gutangaza yuko kibabajwe cyane n'ibi bitero Israel yagabye kuri uru ruganda. Qatar ikaba yaratangaje yuko yababajwe cyane no kubona Israel yafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasa ku gikorwa remezo cy'abaturage. Byongeyeho kandi bakaba bari babizi yuko inshuti yabo ariyo Qatar yari ifite imigabane itari mikeya muri uru ruganda babashije kurasa. Muri make kugira ngo byumve neza, bari babizi neza yuko rwari rufitwemo imigabane itandukanye n'inshuti yabo ariyo Qatar, ariko bahera ko bararurasa kandi babizi yuko igihugu cy'umubanyi wabo Qatar gifite ukuboko gukomeye muri uru ruganda. Ibingibi kandi byahise bigarura amagambo Iran yari imaze iminsi ivuga yuko hari ibitero bimwe na bimwe biri gukorwa mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu byinshi bitandukanye by'Abarabu, ariko Iran igatangaza yuko ibyo bitero yo itigeze ibikora ndetse kandi ntibyigambe. Ikavuga yuko ahubwo ibyo bitero biba byakozwe n'igihugu cya Israel kiba cyaciye ruhinga nyuma kigakora ibyo bitero kugira ngo kibashe kubeshyera igihugu cya Iran. Aho kandi Iran yakomeje kuvuga yuko ibyo bihugu byose bifite inshuti y'indyarya ariyo Israel ica ruhinga nyuma ikajya kwangiza umutekano wabyo, ikora ibitero bitari bike mu bihugu byabo, maze Israel ikabeshyira igihugu cya Iran yuko iki gihugu aricyo cyabashije gukora ibyo bitero. Israel irwana no kwangiza isura ya Iran yuko ariyo yabashije kugaba ibyo bitero byinshi biba byagiye binarimbura ibikorwa remezo byo muri ibyo bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma yuko Iran ibashije kubona yuko babashije kurasa uruganda rwayo rwa gaze rifatanyije n'igihugu cya Qatar, nta kindi kintu cyari gikurikiyeho uko ari ugukora mu mitana bagahita bafata misiri zabo ndetse n'amaronca yabo yose bakayerekeza ku cyanya cy'inganda cyitwa Ras Laffan giherereye muri Qatar. Ras Laffan akaba ni icyanya cy'inganda kandi nyinshi zubatse hamwe zikaba inganda gusa zitunganya gaze y'umwimerere mu gihugu cya Qatar. Iran nayo yahise harasa vuba na bwangu, ariko Iran ikaba yari yabanje gutanga gasopo ikabwira abaturage bahegereye ndetse kandi n'abakozi bakora muri zino nganda zitandukanye nyinshi ziba muri kino cyanya cyitwa Ras Laffan, ikabamenyesha yuko bakwiye kuhava yuko bagiye kuharasa. Iran kandi ikimara kuharasa, Leta ya Qatar ikaba yaratangaje yuko ibabajwe cyane ndetse kandi itengushwe na bino bitero bya Iran irimo iragaba ku gihugu cyabo ndetse kandi no mu bihugu byinshi bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Iki gitero kikaba cyarakururiye Qatar mu guhita yirukana vuba na bwangu abadiplomate ndetse kandi n'abanyapolitiki bose ba Iran bari muri kino gihugu. Bakaba barahise bahabwa amasaha agera kuri 24 gusa ku itariki 18 z'uku kwezi mu kuba bamaze gusohoka mu gihugu cya Qatar batashye. Kuraswa kandi kw'izi nganda ebyiri zatunganyaga gaze nyinshi ku isi bikaba bigiye gutuma igiciro cya gaze kizamuka ku isi yose. Iki giciro kandi kikazamuka kidasize n'ibindi bicuruzwa byose bigiye bitandukanye, yaba ari ibiribwa, ibicuruzwa bijyanye n'ubuhinzi ndetse kandi n'ibindi bicuruzwa byose bigiye bitandukanye byakoreshwaga ku isi yose. Igihugu cya Iran kandi gikomeje kugaragaza yuko kidatewe ubwoba kandi yuko kitashyirwa hasi n'iriya taka ryose Amerika na Israel bari kugaba mu gihugu cya Iran. Iran ikomeje kugaragaza ko yiteguye gukomeza kurwana iyi ntambara ku giciro icyo ari cyo cyose byayisaba. Ese wowe by'iyi ntambara urabibona gute? Ca muri comment section undi utubwire. Nagusaba kandi kwiyandikisha ugakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro byose babisanga kuri Horizon Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.